Ima jedna zemlja napačena Bosna, tomu još da prostiš prkosna osna. Vjekovima stoji i silnike broji, u njoj žive ljudi vjerni svojoj čudi. Bosanci su ljudi, umiljate čudi, merhametli srca, što za svakog kuca. Ako dušman dođe, zemlju im uzeti, Bosanci su spremni za nju i umrijeti. Oj, Zenico grade, usred Bosne stare, tvoja duša mila svakog prigrlila. Od Bilmišća starog do Jagnjišća plavnog, drven most ih spaja, ljubav dogovara. Bosna, odavde
Hvala vam puno. Evo iskoristit ću priliku da vas pozdravim samo na početku. Zadovoljstvo mi je prisustovati, pjevati i svojim glasom uveličati ovaj koncert. Najviše iz razloga što je profesor Fuad, kojem je sve ovo i posvećeno, jel tako, bio vezan za moje početke i prve dane u Zagrebu i nikad neću zaboraviti koliko savjeta sam od njega zadržao za cijeli život i eto, zaista sretan sam što sam trenutno na ovom mjestu i s ovim ljudima i uz njih me vežu stvarno početci mog života ovdje u Zagrebu. Eto, radujem se i hvala vam što ste me pozvali. Eto. Hvala vam.
Hvala Ivanu Jeliću na ovom divnom uvodu. Dobra vam večer, dobri ljudi. Evo, nađo smo se da prozborimo koju, da se sjećamo i sjetimo onoga koji zauvijek tamo bude. A mi u našem zavičaju znamo za nekoga reći gdje on bude. Jer bude je dublje značenje nego biti. To je zapravo mnogostruko značenje. Dakle, gdje bude Fuad? I mi tako govorimo i kad pomislimo na Fuada Ahmed Spahića, jer on živi i večeras u našem sjećanju. On je uglazbio mnoge pjesme, među ostalima i Modru rijeku. Ovdje smo čuli Moj Dilbere, a čućemo još neke koje je naravno uglazbio Fuad. Ova početna je neslužbena himna Bošnjačke nacionalne zajednice, dakle Zemlja, tvrtka i kulina bana. No, Kišević kaže ovako, a to je pjesma koju je volio Fuad i koju je također uglazbio. Ti nisi više san, ti si suza iz sna, Bosaniju moja, Bosniju moja, bolna mi ne bila. Ti privjesak ničiji nisi, ni čest, ni prćija, Bosna si bila, Bosna ćeš biti, Bosna, bosanska sva. I evo slobodno da reknem kako bi možda Fuad mogao uglazbiti i jednu, pozdravio sam vas, dobra večer, Akšam Geldi, Osmana Đikića, koja počne ovako kad bih ja znao zapjevati. Akšam Geldi, sunce zađe, na tvom licu osta sjaj. Akšam Geldi, tvoje lice od sunašca ljepše sja. Da mi se je ogrijati na ljepoti lica tvog. Moja draga na šiltetu uživa ko padišah, a ja nigdje ništa nemam, ja sam puki siromah. Akšam Geldi, dan se gubi, moje srce zaman ljubi. Akšam Geldi, mrak se sprema, a za mene sanka nema. Zato nastavljamo selam.
Hvala Zdenka. Još ćemo naravno razgovarati o Fuadu Ahmed Spahiću. Selam još jednom. Vidim neka draga lica i poznata lica, pa bih vas pozdravio. Našega prijatelja Gorana Beusa Richembergha, našu Fadilu Bahović. Pozdravio bih posebno ministre i savjetnike u ambasadi Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, dakle Zorana Perkovića i Sanju Eminović, kao i naravno ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elmu Kovačević-Bajtal. Dobro večer. Hvala vam. Hvala vam što ste s nama. Na ovoj večeri sjećanja, ako uzmogneš, možeš na čilimu mašte uzdignuti se, poletjeti, pa ozgor pogledati tu srcoliku zemlju Bosnu. Eno tamo je niknuo Fuad, a baš po obliku zavičaja te zemlje i ime mu čitam, jer Fuad znači srce. I kako bi nečija mati kazala jednom u našem zavičaju, kaže, tu sam nikla i porasla, tu sam deverala i tu sam svoju snagu izgubila u zemlji svojoj. Zato ćemo za početak razgovarati na trenutak ili nekoliko minuta o Fuadu Ahmed Spahiću, o kojem ću razgovarati sa našim prijateljem, profesorom Seadom Berberovićem. Izvolite. Možemo? Evo ga, profesore, počnemo razgovarati na način da se prisjetite početaka u kojima je Fuad Ahmed Spahić sudjelovao i govorio o osnivanju ansambla Bosana i onome čega se vi sjećate. Pa izvolite, profesore. Hvala lijepa. Evo ja bih prvo nešto rekao iz njegove biografije, cjelokupnom njegovom životnom putu i bavljenju muzikom. Dakle, Fuad Ahmed Spahić je rođen u Zenici, on je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na teoretsko-nastavničkom odsjeku davne 1961. godine i nakon diplomiranja je počeo svoj dugogodišnji uspješni pedagoški rad zapošljavanjem u Zenici. Prvo je radio u nižoj muzičkoj školi, poslije je radio u gimnaziji, pa srednjoj muzičkoj školi na kojoj je predavao solfeđo, teoriju muzike, violinu, klavir, te sviranje horskih partitura. Početkom rata je iz zdravstvenih razloga došao u Zagreb sa suprugom i djecom. Radio je sa suprugom Zdenkom ovdje u osnovnoj i srednjoj školi za izbjegličku djecu iz Bosne i Hercegovine, koje je tu školu je organizirala bila ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu, a zatim je radio i kao nastavnik solfeđa u osnovnoj muzičkoj školi u Ivanić gradu i kao profesor muzičkog obrazovanja u tadašnjoj zagrebačkoj medresi.
Bio je profesor brojnim učenicima ovih škola, od kojih su neki postali vrhunski muzički stručnjaci i pedagozi. Ja bi sad citirao jedan odlomak iz njegove knjige, koja je izdana 2008. godine. Knjiga nosi naslov Bosana, zbirka kompozicija za zborove i vokalne grupe. Bošnjačka zajednica je bila su izdavač, a on u toj knjizi ovako o tom svom pedagoškom radu govori. Citiram: u osnovnoj muzičkoj školi u Zenici bio sam prvi učenik, a u srednjoj prvi profesor. Tako da su moj život i život ovih dviju škola neumitno i od samih početaka usko povezani, a što nas svrstava zajedno u historiju razvoja muzike i muzičke kulture na ovim prostorima. Danas, kad vidim nastavnike obiju škola, od kojih su većina bili moji učenici, izuzetno mi je drago što su postali vrsni stručnjaci. Moje zadovoljstvo je tim veće što i sada, kad sam zaokružio svoj radni vijek, znam da sav trud i znanje, ali i ljubav za muziku nije bio uzaludan. Muzika koja je prožimala cijeli moj život, vidim da sada teče i njihovim venama, stvarajući onaj prepoznatljivi entuzijazam i strast s kojima sada oni podučavaju nove generacije i stvaraju nove talente. Evo, ja bih iskoristio priliku, budući da sam ja rođeni Zeničan, da spomenem da je ta srednja muzička škola, koja je jedan od utemeljitelja bio i naš rahmetli Fuad Ahmed Spahić, zaista dala brojne kadrove, ne samo one koji su diplomirali na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, već i puno šire. Pa evo, naš prvi gost na večerašnjem koncertu, gospodin Ivan Jelić, je također pohađao srednju muzičku školu u Zenici. Sandra Bagarić, za koju svi znamo, je pohađala dijelom u Zenici srednju muzičku školu, nastavila u Sarajevu, a onda akademiju pohađala ovdje u Zagrebu. Svi vjerojatno ste čuli za Edina Karamazova, njegovo pravo prezime Edin Đananović. On je također pohađao, on je Zeničan, pohađao srednju muzičku školu u Zenici. Oni koji su bili na ovim koncertima i programima koje organizira udruga Ja bih, slušali su vjerojatno gitarista Boška Jelića. On je također Zeničan, završio srednju muzičku školu i otac mi je bio profesor na toj srednjoj muzičkoj školi, a onako otprilike koliko sam mogao prisjetiti se i pobrojati, 10-ak i više profesora i suradnika na Muzičkoj akademiji u Sarajevu danas je rodom iz Zenice. Evo, pa moram se malo pohvaliti, ujedno i da pohvalimo i našeg Fuada. Osim što je radio u školama, dakle i vodio zborove i u školama, naš Fuad, mi smo ga Fudo svi zvali, pa što oprosti, ja ću ga tako spominjati, vodio je brojne zborove i orkestre u Zenici, radio je također u mnogim kudovima u Sarajevu. U Zenici je vodio kud Željezare Zenica, kud Ibrahim Perviz u Zenici, dobio je brojna priznanja i nagrade, između ostalog nagradu od grada Zenice za razvoj kulture i zlatnu značku muzičke omladine. I sa zborovima osvojio veliki broj, prvi, drugi i treći mjesta na takmičenjima u Bosni i Hercegovini, cijeloj bivšoj Jugoslaviji. To su bili zborovi Željezare Zenica, gimnazije Zenica, muzičke škole u Zenici i tako dalje. Proglašen je bio najboljim profesorom solfeđa od strane profesora Muzičke akademije u Sarajevu, a dodijeljene su mu i diplome gimnazije, muzičke škole i kamernog simfonijskog orkestra u Zenici za doprinos u razvoju tih institucija. Kao što vidimo, imao je jako bogatu i plodnu muzičku karijeru u to vrijeme do rata u Zenici, odnosno u Bosni i Hercegovini. A početkom rata, kao što sam spomenuo, došao je u Zagreb, a o tome ćemo onda u nekom drugom dijelu malo spomenuti Fuada Ahmed Spahića. Hvala vam, profesore. Još ćemo naravno čuti dvije muzičke numere našega zbora ansambla Bosana.
Čuj to, gdje to ima, kraj izvora. Ali ima Bosne Fuadove i u njezinim rijekama, i brdima, i dolovima, i u planinama, u kucanju saza što odnekud dopire, u ašikovanju pod penđerima, iza kojih se kriju rumeni obrazi djevojački kad začuju sevdisanje svojega dilbera. I te rijeke, evo ih, ima ih čak 23, abecednim redom. Nije baš abecednim. Sava, Drina, Bosna, Vrbas, Lim, Neretva, Una, Tara, Sana, Korana, Spreča, Trebišnjica, Čehotina, Drinjača, Usora, Vrbanja, Krivaja, Unas, Sprača, Tolisa, Gomljenica, Janja i Ukrina. Eto ih, rijeke naše. Sad ćemo nastaviti malo razgovarati još o Fuadu Ahmed Spahiću. Profesore, dođite, molim vas. Evo možda malo o osnivanju ansambla Bosana, o tim prvim danima ansambla, pa ćemo u onom sljedećem razgovoru i o Fuadu u Zagrebu i tako dalje. Izvolite. Fuad je bio nemirnog stvaralačkog duha. Nije se pomirio samo s time da tu radi u školama i na taj način malo osigura neku egzistenciju za sebe i obitelj, već je, kako sam već rekao, bavio se osnivanjem, pokušavao osnivati zborove i tako da su ti neki prvi nastupi zapravo bili još davne 1994. godine prilikom otvaranja Kulturnog centra ambasade Bosne i Hercegovine ovdje u Zagrebu. Supruga Zdenka i Fuad su nastupili na tom i otvaranju, Ljiljana Molnar-Talajić, koliko se ja sjećam, pa je onda u ljeto 1994. godine nastupio na festivalu dječjih zborova u Fisenu pod geslom Bolje pjevati nego plakati i 1996. ponovo na istom festivalu sa zborom osnovne škole za izbjeglice iz Bosne i Hercegovine gdje on predavao muzički odgoj. Pokušavalo se u periodu, dakle negdje od 1994. pa nadalje, pokušavao je i imao je veliku želju da osnuje jedan ansambl, bošnjački ansambl, bošnjačkog folklora i muzike. To je u to vrijeme pokušavao napraviti u okviru kulturnog društva Preporod. Iskreno moram reći da to baš nije bilo previše razumijevanja u Preporodu da ga se u tim njegovim nastojanjima podrži. Postoje u to vrijeme zbor Bulbuli koji je postojao u Preporodu, ali Fuad je silno želio da se ostavi cijeli ansambl koji će imati zbor, soliste, folklornu sekciju i koji će onda moći nastupati. I to je zapravo uspjelo uz pomoć Bošnjačke nacionalne zajednice, on se krenuo prema nama, najviše zahvaljujući Dževadu Jogunčiću, kojeg moram i sada ovdje spomenuti, koji je uspio u nekih godinu i pol dana osigurati sredstva da se izradi nošnje donacijama koje je izborio kod naših uspješnih privrednika ovdje u Zagrebu i negdje smo imali 2002. godine taj datum, krajem 2002. godine taj datum uzimamo kao datum osnivanja ansambla Bosana. Prvi javni nastup koji smo održali u Zagrebačkoj džamiji, nismo imali ovaj prostor, dakle vježbali smo uz blagoslov tadašnjeg ambasadora gospodina Zlatka Dizdarevića, vježbali smo u prostorijama ambasade, kulturnog centra pri ambasadi i dakle imali smo i orkestar, i zbor, i soliste i folklornu sekciju i krenuli smo sa nastupima širom Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Važno je to napomenuti zbog toga što je to bio prvi ansambl koji je osnovan, bošnjački ansambl koji je osnovan u Republici Hrvatskoj u to vrijeme. To je bilo i vrijeme nekog našeg uzdizanja Bošnjačke nacionalne zajednice. Mi smo obilazili naše županijske centre u kojima živi značajniji dio Bošnjaka, a nas ima od Gunje pa do Dubrovnika, nema gdje nas nema. I onda pogledom, uvijek smo vodili ansambl sa sobom, svugdje smo bili jako dobro primljeni i pogledom na nas onda počelo snimati i drugdje od Siska, Rijeke i tako dalje, ili pjevačke neke sekcije
ili folklorne sekcije i tako dalje. To je jako značajno. Možda je važno spomenuti, upravo ansambl Bosana ovdje nastupa, dakle bit će sad 20 godina, kada su otvoreni ovi prostori Bošnjačke nacionalne zajednice i Bosana nastupa ovdje 2005. 2005. su ove prostorije osnovane, imali smo 2 otvorenja, jedno radno, jedno svečano, tako smo to bili napravili, svečano sa svim zvaničnicima i naravno tu je nastupio ansambl Bosana u kompletnom svojem sastavu. Evo, to bi ovako kratko bi se moglo to reći. I od tad je pa dalje Fuad vodio ansambl, on je tamo bio dakle i dirigent i korepetitor za folklorne probe, bio je i pisac aranžmana, uvježbavao je soliste, orkestar i zaista sa svojim velikim stručnim znanjem pomogao je zaista da svi glasovi zvuče malo ljepše i da muzičari malo bolje muziciraju. Zahvaljujući Fuadu. Da. Evo ga, nastavit ćemo kasnije još. Evo, pa ti vidi kako ćeš i što ćeš dalje, a podsjetit ću 4. prosinca prošle godine je UNESCO na sjednici Međuvladinog odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu u Anuncionu u Paragvaju uvrstio tradicionalnu bosansko-hercegovačku pjesmu Sevdalinku na popis, dakle na svjetski popis nematerijalne kulturne baštine. Tome doista treba čestitati. Zato će nastaviti zbor. Gospođa Nađa Dervić će vam izvesti jednu pjesmu imenom Haj da sam Bog do rumena ružica. Da sam Bog do rumena ružica,
Evo još gostiju imamo, dakle, naš prijatelj Ferid Bešić izvešće Vihor ružu iz Polje Tjeraše, također član ansambla Bosana iz Bora. Dobro večer, salam alejkum. Vihor ružu niz polje tjeraše, niz polje tjeraše, ajdo tjeraje mu i počadore, ajdo tjeraje mu i počadore. Sedam rana od sedam jarana, od sedam jarana, aj osma rana udaje se draga, aj osma rana udaje se draga, sve bi rane ne mogu nikako, aj osma rana udaje se draga. Hvala još jednom, nastavit ćemo podsjećanjem na svjetsku nematerijalnu, na listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Dakle, osim Sevdalinke, najnovije upisane na tu listu, Bosna i Hercegovina je ishodila da se na tu UNESCO-vu listu upiše zmijanski vez, drvo rebarstvo iz konjica, branje trave ive na Ozrenu i običaj košnje na Kupresu, a kroz nominaciju više država je ušao i uzgoj konja rase lipicanaca. Ali Sevdalinka, da, Sevdalinka nije tek glazbeni izraz, ona je živuća povijest, ona je živuća povijest, pjesma koja nosi glas naroda, svjedočanstvo o prošlim vremenima i osjećajima koji nas spajaju. Ona je kao kulturni fenomen od neizmjernog značaja u oblikovanju našega kulturnog bosansko-hercegovačkog identiteta. I konferencija na kojoj je to utvrđeno je počela izvođenjem Sevdalinke koju će otpjevati naš Donat Orlić kraj potoka Bistre vode. Kraj potoka Bistre
Ja znam tko je napisao Sevdalinke, ja znam tko je mogao vidjeti miris jorgovana i zveckanje dragulja, nagrijati se na vatri što sjeva iz kamena, ljubiti u zoru što traje nedjelju dana, uhvatiti zraku sunca i skriti je u njedra. Ja znam načiniti rez u vremenu i putovati kroz prostor ne pomjerajući se. Ali ko sam bolan ja da ti tu tajnu otkrijem, rekao je Mithat Ajanović, Ajan, naš prijatelj, o Sevdahu i Sevdalinki. Čućemo neke novije. Dakle, kolika je Jahorina planina i ne klepeći na nulama.
Svakako. Sevdalinka je ljubavna pjesma u nadasve širokom smislu te uzvišeno produhovljene riječi. To je gradska pjesma nastala prije 5 stoljeća na tlu Bosne i Hercegovine. Ona predstavlja neprocjenjivo kulturno blago neprolazne vrijednosti. Živopisnim stapanjem valovito raskošnih melodija i najdublje proživljenih tekstova ona zanosnom srčanošću opjevava uzlete i stremljenja, drhtaje i tonuća, čežnje i nagnuća, patnje i strasti ljudske duše koja neprestano žeđa za ljubavlju vazda spremna nekome je podariti, ali je i primiti od voljene osobe. Slušanje i pjevanje Sevdalinke obnavlja i pročišćuje ljudskost, pomažući čovjeku da ne posustane u izgrađivanju plemenitosti kojom je stvoren i iz koje crpi pokretački smisao života. Višestoljetna urbanost Sevdalinke trajno je jamstvo njezine neprolazne kulturalne i prije svega umjetničke vrijednosti koju je itekako potrebno sustavno približavati mlađim naraštajima, pa i vama mlađima ovdje u dvorani. Rekao je Sead Muhamedegić, još jedan od naših prijatelja. Još ćemo razgovarati sa profesorom Berberovićem o Fuadu Ahmed Spahiću. Dakle, ostajemo na Zagrebu i na vašim osobnim sjećanjima na Fuada, možda nekim anegdotama. Ono što je meni bilo fascinantno kod rahmetli Fuada Ahmed Spahića, to je bila njegova potpuna posvećenost pozivu. Ja znam da muzičari moraju biti posvećeni ako žele biti vrhunski. On je zaista bio potpuno posvećen muzici od ranog jutra pa kroz cijeli dan pa do počinka. Vjerojatno je tome doprinijelo i olakšalo to što je i supruga se bavila glazbom i bila glazbeni pedagog. I da sam razgovarao sa njim pa mi on rekao da je kaže, imam već godina, probudim se nekad u noći ili rano ujutro i onda ne mogu zaspati, ja samo razmišljam o tome i šta bi mogli dalje raditi. Zamišljam neke nove aranžmane, ležim u krevetu, razmišljam o nekim novim aranžmanima, o novim pjesmama koje ćemo obrađivati, koji bi ljudi iz zbora mogli neku solističku numeru otpivati i tako dalje i tako dalje. I koliko on tome posvećen bio, tog se, evo jedna anegdota iz privatnog našeg života i komunikacije. Njegova supruga Zdenka i Fuad su ljetovali u Biogradu na moru. Mi smo imali neku malu kamenu vikendicu u Tisnome, to nije tako daleko i oni su došli jednom da nas posjete. Mi smo očekivali da ćemo se malo podružiti, popričati, a Fuda je naravno došao sa svojim sintesajzerom, on nije bez toga mogao ići nigdje i onda je krenula pjesma i mi smo pivali negdje do 2 u noći. Nama je malo neugodno bilo, to je stari dio mjesta Tisnoga sa uskim kalama i u toj kali kogod što kaže, to odjekuje i po danju, a po noći pogotovo. I očekivali smo da će možda sutra biti neki prijekorni pogled od susjeda, neki su iznajmljivali i turistima i tako dalje, pa smo odmah ujutro počeli se kako koga sretnemo ispričavati. Međutim, svi su bili oduševljeni, svi su hvala, jao, ko je ono tako krasno pjevao i tako dalje. A Zdenka kako ima ja glas i pustila još i svoj glas. Pjevali smo sve od Sevdalinki, makedonskih pjesama, starogradskih pjesama i tako dalje. To je negdje do 2 u noći bilo. A onda su oni posjetili njih u Biogradu i onda je to isto bilo tamo, oni su bili u kampu, isto se nastavili u kampu. Se ja pitao Zdenku, pa Zdenka, ovo je kamp, bunče se ljudi, kaže Zdenka. A ne, oni su navikli da mi pjevamo cijelo vrijeme, oni su cijelo ljeto provodili u tome kampu. Dakle, zaista su od jutra do mraka pa i po noći bili vezani uz glazbu. I ono što me još svakog od nas veže neko sjećanje za ljude, pogotovo kada ti dragi ljudi odu, mene veže jedno lijepo sjećanje na Fuada Ahmed Spahića kao čovjeka, kao profesionalca. Mi se naime nismo poznavali iz Zenice, ja sam otišao na studij, znao sam ja za njega. Zapravo smo se upoznali i poznavali i družili ovdje kroz rad u Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici u Zagrebu. Ja sam bio predsjednik dugo godina i od 2000.
2001. godine pa do 2013. do njegove prirodne smrti smo skoro svakodnevno smo kontaktirali, surađivali i naravno da nikad ne ide ništa glatko. Imali smo i mi sami poteškoća od nedostatka prostora. Rekao sam već da smo vježbali u Kulturnom centru ambasade Bosne i Hercegovine, po Islamskom centru i tako dalje. Dakle, kad smo dobili ovaj prostor, to nam je na neki način otvorilo širom mogućnost, ali uvijek je bilo nekih problema, nekih trzavica, pa onda i dosta teških situacija kada su čak i neki najavljeni nastupi zapravo iz nekih razloga dolazili u upit i u pitanje. I ono što po čemu se sjećam Fuada, on je u tome pokazao jednu veliku i ljudsku i profesionalnu svoju vrijednost. On je bio čovjek koji je bio pouzdan i nikad nije iznevjerio. I dakle, kad su bili najteži trenuci, kad smo mi u užem rukovodstvu razmišljali, idemo otkazati nastup i tako dalje, on je rekao, ma ne brini, nećemo ništa otkazivati, složit ćemo mi to nekako, ispjevaju to nekako i održati. Bio je veliki autoritet u cijelom ansamblu Bosana. Bio mi je prirastao k srcu, moram reći, ako dopustite malo i ovak intimnog sjećanja. Mislim da je to bilo 7 dana prije njegove smrti. On je ležao, povremeno je se gubio, čuo sam od Zdenke da li nekad prepozna, nekad ne prepozna. I ja sam išao, dogovorio sam zapravo bio sa Dževadom Jogunčićem Rahmetli koji je bio potpredsjednik da ga idemo obići. Dževad je morao hitno na put zbog posla, pa sam ja išao sam i posjetio sam ga, on je drijemao i sestra je bila rekla, sjedite malo tu, možda će se probuditi, nisam ga htio buditi, da ga ja probudim, je stvarno nakon 5 minuta valjda otvorio oči i znajući to što mi je Zdenka rekla da se da nekad i ni njih već povremeno nekad nije prepoznavao, prvo što sam ga pitao, Fudo, ti znaš ko sam ja? On je na to digao glavu ovako, pogledao mi i rekao, ajde Berberoviću, ne zaje, i tako dalje. Tako da je bilo nekako drago da smo mogli fino se razgovarati. Neki pola sata sam razgovarao i sa njime i primijetilo se na njemu da ga to umara, da je iscrpljen i evo, to je bio nekako naš zadnji susret, premda nisam vjerovao da će tako skoro i tako brzo otići. Oprostili smo se ovdje u Zagrebu od njega, ispratili ga na onaj bolji svijet, ali evo, sjećamo ga se i dan danas, radili smo i prije koncerte sjećanja na njega i mislim da je ovaj koncert nešto najljepše što bi on želio, najljepši način kako ga se možemo sjetiti da pjevamo, da se veselimo i da se sjećamo i njega. Evo, hvala toliko, neću više govoriti. Evo, u nastavku pod kraj Nežad Izdarević kaže nije mi lako, stari se polako, a Donat Orlić opet kaže na prijestolju sjedi tko? Sultan. Selam alejkum i dobro večer. Stari se polako, a srce mi boluje, samo zore zoruje, nikog nema da ga ugrije. Nije mi lako, stari se polako, a srce mi boluje, samo zore zoruje, nikog nema da ga ugrije. Ja nemam snage, s tugom se borim, ja nemam kome dušu da odmorim. Ja nemam snage, s tugom se borim, ja nemam svome
dušu da otvorim, imam samo pjesmu. Hvala. Nema mi drage, nema moje snage, drugog sada miluje, drugom noći daruje, meni samo pjesma ostaje. Nema mi drage, nema moje snage, drugog sada miluje, drugom noći daruje, meni samo pjesma ostaje. Ja nemam snage, s tugom se borim, ja nemam kome dušu da otvorim, ja nemam snage, s tugom se borim, ja nemam kome dušu da otvorim, imam samo pjesmu. Nije mi lako, stari se polako, a srce mi boluje, samo zore zoruje, nikog nema da ga ugrije. Nije mi lako, stari se polako, pjesma moja zovije, srce moje volije, nikog nema da ga ugrije. Ja nemam snage, s tugom se borim, ja nemam kome dušu da otvorim, ja nemam snage, s tugom se borim, ja nemam kome dušu da otvorim, imam samo pjesmu. Prijestolu sjedi sultan, silni Egber car, a do njega mlad bezire, mladi Begmen Han, mladi Begmen Han. Kazuj meni, mlad bezire, imena ti tvog, ko ti dade zlatne ključe od harema mog. Dala mi ih tvoja seja i poljub sadba, a do zore koliko bješe nisam, ne znam ja, nisam.
znam ja. Zaslužnovan mlad bez ire snašao te jad, ja će želat glavu tvoju odrubiti sad. Čekaj malo, saslušaj me, ja sam svemu kriv. Ljubnjak ljubim, ljubit ću je sve dok budem živ, sve dok budem živ. A začini što ti drago, na volju ti daš, ili da mi seju dadeš, ili zamrdaš. Na te riječi skoči sultan ko razjaren div, mir zavlada ko da niko ne ima de živ, ne ima de živ. Dok na jednom zažubori milostivih glas, ljubite se, sultan Ekber, blago si ga vas. Ljubite se, sultan Ekber, blago si ga vas. Mogli bi sad malo popričati o Fuadu Ahmed Spahiću, ali iz glasa i grla Zdenke Ahmed Spahić. Izvolite, dođite. Nemoj mi zamijeniti vodu. Zapamtite gdje je stalo. Dakle, kao mlađi novinar sreo sam Fuada nekoliko puta na trgu i koliko je taj čovjek posvećen muzici osvjedočio sam se kad smo počeli razgovarati i pričamo i on objašnjava nešto što ja naravno malo razumijem kao novinar, kao općeniti neznalica. I prođe nekoliko tramvaja koje čekamo i tako dalje. I ja opet nešto upitam i on opet nešto kaže. I onda na kraju nekako zaključimo čak u rimi, što bi se reklo, nije trajvan hajvan, doće drugi. I tako 3-4 propustimo i ja puno saznam i dobijem motivaciju pisati tekstove. Ali recite vi meni kako ste se vi upoznali? Kad je to bilo? Ja ću vam ispričati jednu romantičnu priču. Opa. Jer moje upoznavanje sa Fuadom je tako bilo romantično i lijepo, a prije toga moram vam reći, imala sam infarkt, doživjela ga u moru, hitno prebačena za Pulu. U Puli se oporavljala od infarkta, ali mi nisu mogli ugraditi stendove, nego sam morala doći za Zagreb da me operiraju. I ja sam operirala srce i ugradili su mi 2 bajpasa i poslije toga dobijem emboliju pluća. I dođem doktoru
koji me vodi na kontrolu i sad 7 mjeseci nisam mogla hodat. Onda mi je opala kosa, hvala Bogu, sad je narasla. I u jednom momentu ja pitam doktora, doktore Tomo, dajte mi, molim vas, recite, koji mene operirao? Ja ne znam. Ja sam se zapravo gubila u toj operaciji, u toj bolnici. Ja sam jednostavno rekla, joj, ovo je bolnica smrti, hoću li ja preživjeti ovo i kako? Pazite, 4 mjeseca po bolnicama, to je strašno bilo i mene je to strašno bolilo. I doktor kaže, pa doktor Burcar vas je operirao, a ja kažem, je li onaj mali, debeli? Ja nisam znala zapravo da je on, ali nastojala sam da ga upoznam i upoznala sam ga jer me je interesirala moja operacija i kako da se ponašam poslije te operacije. Međutim, ja nisam mogla doći odmah nakon mjesec dana, nego sam došla nakon godinu dana, ali ulovila sam ga. I sad moj predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice, koji je isto doktor, ugovori meni pregled kod doktora Burcara. I ja sad sjedim, čekam da on dođe. Čovječe, ja vidim čovjek ko planina, visok, nije uopće debeo, normalno. Rekao, jesam se osramotila, ali šta je tu je? Ja sam sa doktorom dugo razgovarala, među ostalog on je meni preporučio i još jednu operaciju jer mi je pogrešno kost srasla. I sad je on rekao jedino da ponovo operiramo. Ja kažem, doktore, kad bi umrla sada ja više ne bi operirala, ja sam to jedva preživjela. Elem, mi smo tako razgovarali i u jednom momentu ja kažem njemu, pa što ste vi mene uopće danas pozvali? Pa meni je rođendan danas. Ja toliko posla imam, a vi me pozvaste i sad ja kasnim sa svim jer sam kod sina rođendan slavila. A on kaže meni, pa i meni je 11. rođendan. Pa rekao, ali nije 8. Pa nije, kaže. I još smo malo razgovarali, tako on meni kaže, vi jako volite svoje sinove. Ja kažem, volim. Ja sam ih i odgojila. A volila sam i muža. Nisam 11 godina, nisam našla nikoga ko bi mogao njega da zamijeni. Nema šanse, jer je on bio poseban. I mi smo 42 godine bili zajedno. I doktor, kad sam krenula, ja kažem, doktor, ja sad moram da idem, čeka me od moje snahe brat da me doveze do Amara. Kaže on, pa dobro, mogu li vam čestitat rođendan? Pa ja kažem, pa možete. Ja sam sad mislila, on će meni pružiti ruku pa će čestitat, a on mene uhvati ovako i poljubi me u jedan obraz, pa poljubi me u drugi. Vrati me u moju mladost, kad sam se ja upoznala sa Fuadom. Moj učitelj Meho kaže meni, pa Zdenka, završila si solo pjevanje, hajde dođi pa da pomogniš nam malo pjevati u zboru i tako. Ja kažem, nema problema, ali šta ću s ovim paketima? Nigdje pakete ne mogu ih ni sama sada odnijeti kući. Kaže, hajde ti sa mnom do kasine, ja ću ponijeti pakete, a onda ćemo profesora Fuada zamoliti da ti te pakete strpa u auto pa te odveze kući. I sad, ja sam privatno stanovala, normalno, imala gazdarcu. Fuad, pita on Fuada na kraju probe, profesore, bili vi poveli Zdenku do kuće i odnijeli te pakete, da budu ti paketi, ne može ona sama. A on kaže, nema problema, čim završimo probu idemo. I on je mene dovezao do moje gazdarce, unio te pakete i sad i on istu stvar kaže, Zdenka, mogu li ti čestitat rođendan?
Ja kažem, možete, zašto ne, ja još uvijek persiram. A on mene isto tako uhvati i u jedan obraz i u drugi. Ali je rekao, ja idem 10 dana u Istanbul i u Grčku. Kad se vratim, ja želim da s tobom odem na jednu večeru. Od te večere mi smo 42 godine bili zajedno. Evo ga, mašala. Hoćete sad? Pa mogu vam reći da je malo tko tako nešto doživio. Stvarno, to mogu reći. Mi smo imali dobar brak. Mi smo mogli ići i u estradu. Mi smo mogli, svašta smo mogli. Ali ja sam jako privršena svojoj obitelji bila. Ja sam rekla Fuadu, imamo 2 sina. Ne želim da ta moja djeca, pazite, u ono vrijeme je bila Jugoslavija, Split je bio prvi grad po drogiranju, a Zenica drugi grad. Ja kažem, zamisli, pođu uzimati drogu, pođu kartati se, piti alkohol i tako dalje. Ja nisam to htjela, s obzirom da sam u školi radila i da sam svašta vidjela. Znate, ja kad sam dežurna, djeca ne izlazi uopće van. Eno, Zdenka dežura, nećemo van, sjećemo. Jer sam ja čak i u WC ulazila da vidim šta rade. Bila sam i svojoj djeci babaroga i nisam nimalo. Kakva sam bila prema djeci školskoj, takva sam bila i prema njima. Jer sam se zaista za njih plašila. Hvala Bogu, danas su moja djeca zaista dobro situirana, dobra djeca, imam unučadi. Meni je sad dobro, fino mi je, ali fali mi Fuad. On mi fali. Eto. Hvala. Ali zato nam Zdenka ne fali, pa ćemo čuti još jednu u njezinoj izvedbi. Fuad je jako puno zajedno sa mnom radio, zapravo, pošto smo oba dvoje muzičari, onda smo, ja sam završila teoretski smjer sa solo pjevanjem, a on je završio teoretski smjer sa violinom. I onda smo ukalkulirali to sve i zaista mi je bio život interesantan. Pazite, od evergreena, starogradskih pjesama, sevdalinki, onda su bile popularne Lepa Brena i šta, te sve pjesme sam ja pjevala. Mi smo Štimung znali takav napraviti da, rekao je gospodin Saad, kaže, mislimo sada da će nas napasti, a oni kažu, pjevajte još, nama je lijepo, mi slušamo. Ili se priključe, pa budu s nama. Dakle, tako je, ja sam u Banja Luci igrala u Masleši, Veselin Masleši, društvu, gdje sam pjevala makedonske pjesme i igrala folklor. To je bilo poluprofesionalno društvo i mogu reći da sam sa 10 godina u Kastelu pjevala Bosno moja divna mila, nikad je više od tada nisam zapjevala, ali makedonske pjesme me je naučio Aco Simonovski, koji je došao na studije i došao u Maslešu da igra. I on kaže, Zdenka, imaš lijep glas, mogla bi makedonske pjesme pjevati. Ja kažem, ja Bosanka, kako ću pjevati makedonske pjesme? Čovječe, rekao, pa vidiš da ne znam ni, ja ću te naučiti. Ja sam sa 13 godina na festivalu sa pjesmom Sudbo moja osvojila 2. mjesto. Sa Acom Simonovskim sa 11 godina osvojila 1. mjesto u Banja Luci. Dakle, bili smo, zaista mogu da se pohvalim, Fuad je sve volio. Volio je i makedonske pjesme, jer on kaže, Zdenka, taj ritam i taj život u Makedoniji je toliko interesantan. Mi smo obišli Makedoniju, bili smo mi tamo. I ja ću večeras vama da otpjevam
jednu makedonsku pjesmu, Makedonsko devojče. Izvolite. Može. Edin Džaferagić. Onako, baš da se sjećam dušnim i sa veseljima i sa nekom sjetom. Počinjao sam ovdje kao momčić na harmonici, što je Ivan Jelić rekao, dosta nam se u početku toga naučio savjetovao i on Zdenka, naravno. Bio bi on večeras presretan
da vidi da mu i nakon toliko godina radi omaže i ovo su na kraju krajeva sve njegovi aranžmani koje Ivan radi lijepo sa zborom. A ja bih ga se sjetio samo sa dvije kratke uzrečice njegove. Volio je reći šorom šajke opalim te ciglom po glavi i kada bi neko od njih fulao, dobro, drugčija je bila postava, sad ne znam, njih par ima još stari, onda bi rekao, ko ćeš u Busovaču na boju? Toliko! Evo onda ansambl, zbor i orkestar Bosana, ansambl pod vodstvom Ivana Buljana, Edin Džafiragić, Haj mene majka jedno ima. Možemo, evo, još na kraju dvije riječi pa ćemo završiti jednom lijepom pjesmom. Kad smo već kod večeri sjećanja,
sjećanje i na one koji su nedavno otišli, a vi ćete se naravno sjetiti, niti mjesec dana ranije preselio je, otišao je i naš prijatelj, snimatelj Srećko Brdovčak, kojeg su svi znali pod imenom Mac. Moj prijatelj više od 40 godina, na tadašnjem radiju 101, omladinskom radiju, i sada evo tu priču nastavlja njegov kolega, također sa omladinskog radija, pa ćemo večeras imati priliku sačuvati ove snimke sa ovoga zbivanja. A mom prijatelju Macu poklonio bih jednu vrlo kratku pjesmu o Bosni, koju je također i on sanjao, govoreći kako bi volio otići u Bosnu, nažalost nije mu se ostvarilo. O Bosni. O dobrim ljudima rečeno je puno, a za loše reći ćemo kletvu. Ali čemu? Na ovom mjestu svetom, na tome mjestu spokoja, gdje samo dobri snivaju. Jednom ćemo oči zatvoriti, otploviti kraju svome, a Bosna će kazati s osmihom, kraja nema, okrenuta k nama licem, kao i obično, kao i uvijek. Hvala još jednom, bilo je lijepo, bit će i, ne znam, meni je žao što nema Kadaifa, ali bit će ćevapa.